pemikiran angsa ipolayan itu aduh anak pati kanang berhenti ayo anak kanang amat semua pati kanang berhenti ya Bapak ning kene kang wicara bumi kali. Enak uruh hakene mako sisianku kabeh. Lamakane kasidan melaraken puja pangreh. Ayo Bang yang mau. Siap kami. Siap antara penuh kaki. Siap guru. Lagi ngirim paket. Nah, dulu kami bekerja. Dah lewatnya ini. Kagel remah dulu. Nadan Iwan Ruru lawan kanang. Mapan uklan si lembu si wongan tu riwos ke Bandung. Nah cumila kena alir dan gandu jadi semua ambil lebih. Iwan tu dimitanian sukses ke aneh wantu berdaya. Mangkiap dian silu ibu tu beprayu ang larakan ikan pujo pangrehan kadiang parat tu. Sido nak kapsul sido. Yang naik, yang menginginkan ada tu. Wah, yo tu ni mangkano lah enak berpuri lawas silu ibu tu. Lama kane kasidan mintesi waro nugraho lawaning siri yang ning paduka betari. Paduka betari. Enak padu sidru kalakan tu. Sidru. Nah, saya ngajak kita bang paket. Katanya kita bersama berburi lapas siri. Enak buruk akan genah tu suang-suang. Ini beli. Waduh kau tari surga. Noanak tinggal dia. Noanak tinggal
itu berat teuing kene. Lamakane kasidan man mimpi si walu nugraho lawan siriang yang waduh betadi. Enak waduh betadi. Enak waduh betadi. Lamakane kasidan kemudian nampak ikanang sitian ente.
geni apa-apa. Siwo doalan si Sumambang ringkus paweh panugeran Siriang Betari. Waduh kau Betari dulu. Naso luar sumusuk geni ring anggus hariran Sirenyi Sumambang. Suk semua kena atur Sirenyi Sumambang. Panggil lain alungu padu kau Betari haneng kayangan lain. Nanak sayang. Walau nak kena bang, sambil hidup Betari. Aku ngomong berat. Itu kenapa berapa nang video, sangat nang watu sedai. Ini Betari bayi pengalih mari kanang saya. Kenapa aduh padu Betari? Sisianku sadayu mapan kitu kalawaning meme riwus paweh panugeran lawaning Siriang Paduka Betari mangkene cino akenu gatin kanang puja pangrehang tu enak pada segera kalakan tu. Prayu melarakan di kanang puja pangreh nungala kena gati di kanang aksaru langsung kena dasu aksaru Riak sarud
Pati raja langsung akan waning siwun warang bukul yak begitu aneh hatinku lama kane kasidan ning ulun merangsuk gatin kanang pengiwo sakti lo meski neranjano sisianku makabehak enak mendoak kenusik waro nugraho lawan ning silu pancu dewan yantung itu mijil ameng purwo mudah dia yantung itu lihat petak Yohan gitu mijil aneng gaksin lihat kaban yang kemenara Yohan beruntung ikan akpas cimanin desu lihat jenar nurut wangi wangkan juga aneng utaranin desu lihat ireng lihat ke kemenara wanu beruntung madianin desu lihat mancu warnu kalangan kemenara Mangkano juga Warrencang siriang paduko berkari Dulu makan yayat ke siranya semua Lama kane kasidan merupakan jagat lemak dulu Yanatan menadio pabuyangan wala Pasti lemang nilamau Nirdon siranya semua Pinaku ratu nimnya Aneng penuh pining silirah lajo Mako sisianku ang rekulan enak itu mayu putungaw lama kane majino budo pangrehan kadang-kadang begitu aneh pertiwitan lo Halo. Iya. Riwas begitu melarakan ujung pangrehan. Enak begitu lumakuan yang jagat lemak tulis. Lomba dia.